Ribarisela mapungo wa SABC vapano Auckland Park, Johannesburg. Tui mapungo marwane nga chino chipinga kea. I know Major General Khan as a general based at Crime Intelligence Head Office. Komishini ya madlanga yofanga bushaka bukati ya advocate wa Andrew Johnson na General wa Feroz Khan. Tsengo yabo Vusmusket matala kamurandu wanigezo za otodobura ivera panda. Abo mkwanazi na tanzi katori bwana wa beli ya zubiri zitano mumwana mwa wabo. Ndani madekwa na hari warisela mapungo pano ka SABC2, SABC Plus na kali hai. Toya chimi swacha seziruso za urwana buwada cha Investigative Directorate Against Corruption kana IDEC bane baba advocate wa Andrew Johnson botendo ribuya baba bushaka tsini na chanda cha murwane wazo sibu miso shuma Major General wa Feroz Khan bari bubuya baba kantori bari bubabo bane baba mutu asukarere yao na hone wabutu ndizo nazwa kungao Fezi na wazoraro bako disendeza kure na zigwada zo vao zinepo kani bafi bashimisala nazo ngoma kachi miswa kati na muhashini wa mapolisa. I know Major General Khan as a general based at Crime Intelligence Head Office. Before I became the investigating director in March 2022, I engaged with him in meetings with other stakeholders, attended net joints or other SAPS meetings at which he was present and to which I had been invited by relevant component heads, deputy national commissioners or divisional commissioners. In late 2024, media reports emerged concerning General Khan's alleged involvement with persons allegedly linked to the Murray murders. Those reports concerned me because I had previously met with one of the Murray sons who wanted to know whether IDEC could assist with the investigation. I informed him that IDEC could not assist, but explained how he could escalate his concerns about the investigation to SAPS management. At that stage, the concerns of the Murray's son referred to above related to how SAPS Organized Crime Gauteng was dealing with the matter. 18. I later encountered General Khan at a Public Service Commission or Department of Public Service and Administration workshop. I asked to speak to him and told him that the media reports about his alleged involvement with persons linked to the Murray murders were concerning. I further stated that if evidence of criminality by him were brought to IDEC, it would be dealt with in accordance with the law. Chanda cha murano mapolisa ba Korea drobe kuruleni kana EMPD o misoshu mabojilas mkwanazi kati na tanzi isako buro zina ani aba witness kehi bona wabeli aranda dasguri zitanu mutu muti bubuli abo boli banana mirandu ya chimbeba cha utodo utangura kati na bufura zuko kwamana na chiwo cha mimwe miraro pelao hema tombo atengo kuru andeme ya randa za milioni za 15 tanguru wa pala kilani uniaba durubuni ya Johannesburg. Takaranga manda at least the zwe ndabando ndo labelela zone and tungoto darabo to sa client yanga ori azimwe bail ayichitukisini. So for the court to grant bail, I'm more relieved. The person ngari ndo ita mushumo wabo the way ndabando bizela wone nga client yanga. Tanzi yamato ya utoma tsengoni ya utodo ringezo ubura batu bararu ya Vusmusket matala o tanzi ya lakote kurwani ya Johannesburg nga chiwo cha utunchana checha baone petu hune azura batu Palace Centurion Golf Estate nga mwezi watangure mwaha wa girimbiri 2022 aba murindu wa tserezo be baba be tanzi yamato bo Bethel mzama utele be baba ba chikolinda nipo busiku hechiwo cha atori cha itarone bo tarucheza ngandira ye guru za zikuuna samvura ka guru chena ya Golf 7 yaba yosana murau na guru tsuku ya Ferrari yaba echikoto vo shika henepo yime
Then I stood there and to look of what was happening or the incident of what was transpiring that day. They continued shooting at us. No, manje abasadubula bebhekise ngakithi badubula bebhekise kwi-Golf R. They were shooting, but they were not shooting at our direction. They were shooting at the Golf 7. Ya badubule phihlize ki-windscreen. And then they shoot at the Golf 7 and they smashed the window. Amemezu Mazibuko athi cela ngeke sife ukhona uphethe isibhamu. Then Mazibuko screamed at me and he said, uttered these words that, Cele, we can't die while you are in the position of a firearm. Ngisidonsa. Then I pulled out my firearm. Ngisikhoke. Then I cocked it. Angishaya. Then I fired some shots. Hayi ngishaya mfana. Yes, I fired some shots. Ngiyinqonqoze kuphele 5 bullets. Then I shoot 5 rounds or bullets. Ngilunguze kancane. Then I peeped a bit. Basamile abafowethu. They were standing there, my brothers. Okay, lo oyi-1 ngibone ngathi mhlambe ngathi ushayekile kancane. Then I can spot it. I can see that one of them has been injured a bit. Gijimele emotweni. When? Yena. He ran into a motor vehicle. That person. Ungena ngefastela manje ngiyamphusha ngamabullet. Then he entered that motor vehicle through a window. Ngiphinde ngibaphushe. And at that time I was firing shots or I was pushing him with bullets. Ya ngimphushe. I pushed him with bullets. Pushed him. Oyi-1 udula ubhekise kulaba fowethu labe belapha emotweni. And the other one was shooting, but shooting at the occupants who were inside that motor vehicle. Oyi-1 wabangimazi ukuthi imuphi. The one of them, I don't know who is that person. Athi yifa nja. Then he said, die you dog. Kote kurane ya Western Cape ikorabaro nekeza katuro yayo ngala butano lino marugana kumbero ya chihadu ya President wa Shango Cyril Ramaphosa ya otodo imisa mushumu wa komiti ya parliamente yoti wao sezirusa kwa nazeo zauri banga viswa chizironi. President bari komiti yo ya parliamente kaibe yo ima mushumu wayo kana yo imisa mushumu wayo ushukara musi kumbero yabo ya utoda kana ya utoranga uswa mubigo wa chigwara chodi imisa onga chote wasezao kachi wocha uchiwa mashire ni brasini yabo ya parapara ichinekeziwa. Kumuri ya President Ramaphosa yotechereswa kote ibege yoperao nga chigwada chopereraho chabahaturi. Abashumi mugodini wa Valencia one warangi wanga kampani ya Migori ya Dibres ngei all days mudoni la Limpopo bori wakamadzwa nga cheo ya kampani yi yabo ya uvara migodi uyo rwa mingwa mibiri izi zikosi abashumi ba mugodi uyo bonopira chigidi chiti na madara mabiri bakumbuni ya upererwa nga mishumo yapo mugodini uyo one wabawone muurwane wa uvereza daimane fano Africa Chipembe. Mugodi wa Valencia uveredza pesenta dza foina dza daimani ya Africa Chipembe utola vashumi va piro zvigidi zviraru utsa mutengo wa daimani zvikovanga uvalwa muchumero lwa mingwa miviri vunji ya varengi vakutakala daimani ya kolekole yoitwa dzi laboratory vashumi vari pheredzi to hola matsviya. Ndina 14 years ndichikoshuma zvino arari uchikofi ndikupelwa nga mushumo ndida yagai ndina mushumi ayani ononchuma nontsala na vana naye ndichimutarushedza urabe mushumo kofera ukodzura ayani ndithaidzo ndi muthu wafano ubva masisi zvomba uri naye izviko affecta na vana vawe. Va National Union of Mine Workers vari vadolonga ndira dzote uri mushumo isifere. Rinesa National Union of Mine Workers Valencia Mine rilwa uri mishumo ya bathu bote ibe yo tsireledzea. Mishumo ya bathu bote as large. Roseza community ya Blowbag, Roseza community ya Venetia, community ya Musina, ranga sezaka community ene ya Venetia. Una zi accommodation zopambana nao, una mabrasi yopambana nao ene akorenda service. Rasezaka community ya Blowbag, una zi accommodation zopambana nao, zinezi korenda service. Venetia Mine, una zi transporto, una zvinji zopambana nao.
rasedza kha community ya Musina ro to thoma kha Musina as a township ra vhuya ra swika fhasi haningei vhofolovodwe ri khou amba nga kilometers dzo swika 250 kilometers. mugodi uyu ndi wone chiko cha ikonomi ya Musina na vhupo ha tsini. Vhoramabindu vha Musina vha ro fhela mishumo zwi nga sia mabindu avho a khou uwa. Ndi khou vhona uri u vala mine u khou ḓo affecta business yanga ngauri vhaṅwe vha hone a si vha bvafho vha Musina ndi vhayeni actually. Nga tshimo hetshi tsho iteaho kha murindi wa Venetia mine ndi khou vhona zwi khou ḓo affecta vhathu vhanzhi u thoma kha nne customer dzanga nnzhi dzi vhe dzangei ende vhathu vha hangei vhanzhi vha tshi ḓisa maruku a khatisa vha tshi ḓisa zwiambaro a lot of things zwi vhe tshi ḓiswa hafhanoni. Vhadzulapo vho ṱahisa vhupfiwa havho. Mafhungo haya ano khou itea hafha mainini wa Venetia ano khou yelana na uri vhashumi vha fheleliwe nga mushumo kana mine wone une u khou ḓo u retrencha kana u khou plana u retrencha vhashumi. Huna miṱa minzhi a ri humbula fhedzi nomboro ya vhashumi ine ya khou shuma haningei ri humbule heiḽa nomboro ri multiply nga miṱa heinoni yoṱhe ine I dependa kha miholo heinoni. Vhathu vha Musina vha tlo affected too much ka this issue ya retrenchment because vhathu va ngata va rela ko DBRs, so vhathu va ngata ta fela sina mishumo vana le metsi, they have to support vana va bona. Vha mugodi vha ri vha ḓo bva mulomo nga vhuya. Lutendo Bobori, SABC News, Musina. Vha songo ṱutshela kule ri thoma ra ri kwata ri a vhuya zwino sikali. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC2 kha ri bvele phanḓa. Masheleni ano fhira randa dza milioni dza R5 a ḓo shumiswa kha u vusuludza bada mbili dzine dza vha bada ya R14 na bada ya R531 dze dza tshinyadzwa nga mvula khulu dza Midrand Hoedspruit vunḓuni ḽa Limpopo. Mathomoni a ṅwaha Minista wa Muhasho wa Vhuendi Vho Barbara Creecy vho amba izwi musi vha tshi khou ṱola u vusuludzwa ha bada dzo tshinyadzwaho nga miḓalo iyo ngei Hoedspruit. Ramafhungo washu Rendani Ralphaswa wa amba na Nedorobo wa Masipala wa Maruleng, Mukhanselara wa Tsheko Musolwa. Bada ya 531 ine ya vha Woodspruit ri tshi zumbula zwori Woodspruit ndi vhupo vhune ha vha na vhathu vhane vha ḓa vha endela mashango vha vhanzhi. Hei bada ndi bada ine ra ḓivha zwori vha endela mashango vha I shumisa musi vha tshi khou ya Kruger. Zwa zwino I bada arali vha khou zwi vhonayo yo to valiwa tshoṱhe a huna goloi ine I tshi khou tshimbila u bva Vhukovhela kana u ya Vhubvaḓuvha kana u bva Vhubvaḓuvha I tshi ya Vhukovhela. Fhedzi u amba zwinzhi nga mathada haya o vhangiwa nga miḓalo nga maanḓesa ri tshi khou sedza dzi bada fhano Woodspruit ri na meyara vha fhano Woodspruit vhane vha ḓo ri vhudza zwinzhi. Thank you so much Mayor for tshifhinga tshavho. A vha ri vhudza ro tshipfi ri ḓo vha na bada ya tshifhinganyana u itela zwori ri vhone vhathu vha tshi khou kona u dzhena Kruger National Park. Ya wa ambedzana na traditional authority ya Munisi ine ya vha nga murahu hanga uri vha ri ṋee fhethu u tshimbila, so I ḓo thoma ngei murahu nḓila ya hone uri vhathu vhane vha 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 tshi khou ya Kruger vha kone u pfuka sa hezwi nḓila yo tshinyala u ḓo vha wo ita temporary road ine ya ḓo bva ya dzhena murahu ha tshiṱaṱa I tshi ḽa ya gonya nṱha ya vha I tshi khou vha isa Kruger. Na musi ro vhona Minista wa Muhasho wa zwa Vhuendi Vho Barbara Creecy vha fhano vhone vha ri mini nga madalo aya vho Minista? O vha vhuḓi nga maanḓa because zwine zwa vha zwi tshi khou thusa uri na riṋe vhathu vhashu vha kone u wana mushumo kana mishumo ine ya vha hone ri kone u tsireledza. Ndi uri ri wane provincial government, national government na dzoṱhe stakeholders dzine dza vha dzi tshi khou thusa nga maanḓa uri ri songo vhaisala because vhathu vha mishumo I siho vhathu vha ḓi fara nga nḓala ene ya ḓi wana hu na vhutsotsi vhunzhisa nga maanḓa because vhathu vha khou tea u tshila. Hezwi zwi thusa nga maanḓa u ḓa vho minister ro pfa ro vha relieved ro takala nga maanḓa.
vha tshi khou amba nke ri kha badela ya R40 zori R40 ri vhona na yone i khou fhaṱiwa uri ri kone u vha na vhuendi uri vhuendi kone u tshimbila zwavhuḓi eḽa bada ya R40 ri khou lavhelela uri i nga fhela lini ro sumbedziwa nga vhominister uri vha ḓo dzhia tshifhinga tsha ṅwaha uri i kone u thomiwa ngori ri tshi khou amba heiḽa ya R40 i ḓo vha yo thoma na musi hezwo minister vha sumbedza zwone u bva hanefha Woodspruit nṋe ndi renda ni rali phaswa vhaṅwe vhaaluwa vhuponi ha Attock vunḓuni ḽa Limpopo vha khou ṱahisa mbilaelo dzavho malugana na u ṱumbulelwa masheleni avho a mindende nga nnḓa ha thendelo mukalaha Vho Masutwane Mavhotha vha miṅwaha ya 40 khathihi na khaladzi yavho vha miṅwaha ya 77 vha khou wana magavhelo a mindende a songo fhelelaho sa izwi maṅwe masheleni a tshi khou ṱumbuliwa. Vho Mavhotha vha ri zwilo zwavho ofisini dza SASSA a zwo ngo vhuya na phindulo dza tshine tsha khou ḽa masheleni avho. Mathomoni a uno ṅwedzi vha SASSA vho pandela vhaofisiri vhavho vha na ofisini dza Nebo vhuponi ha Sekhukhune vhe vha tshi khou ṱumanya na zwiito zwa u fhura masheleni a no vhalelwa rannda dza miḽioni dza 33. Ramafhungo washu wa Pfana Munyayi u khou ḓa na muvhigo u tevhelaho. Vha muṱa wa Mavhotha navho vha khou kokodzelwa masheleni kha magavhelo avho vha ri musi vhono vha vhaaluwa ayo masheleni vha a ṱhoga vha ri zhendedzi ḽa SASSA ḽi khou kundelwa u thivhela u kokodzwa ha ayo masheleni. Vho humbela zhendedzi ḽa SASSA uri ḽi vha thuse u tandulula iyo khaedu vhunga zwi tshi khou kwama vhutshilo havho nga nḓila i si yavhuḓi. Tšhelete ya rena ya SASSA re na le kgodi tše dine e le gore go shota di 200 randa mo pay ya rena. Tšhelete re swara gampe ka baka la gore ba re file yona ka lerato ba tseba gore re tla di thuša re tsa kgona gore ya selo ka molapeng. E re ama gampe taba e ka gore jwale re tsa kgona go dira tše dingwe mo gae ya šothiša mola ebile e se kae. Muṅwe wa vhaaluwa vha ri zhendedzi ḽa u holela magavhelo ḽa SASSA ḽo vha vhudza uri masheleni ane a khou kokodzwa kha gavhelo ḽavho a khou ya kha phoḽisi ya ndindakhombo ya mbulungo. A ntshware gabotse ka gore a ba tšea mehle ka mo gae ko moka bana ba bolaya ke tlala ka re ba no itšea. Musi zwo ralo muambeli wa zhendedzi ḽa u holela magavhelo Vho Tebogo Tshipi vho tsivhudza vhaaluwa uri vha songo ṋea zwidodombedzwa zwa ndeme vhathu vhane vha dalela vha tshi khou amba uri vha bva kha zhendedzi ḽa SASSA. As SASSA, we don't do deductions. Maybe let's just clarify that one. What we have realized is our beneficiaries would hand over their ID numbers to third parties like your funeral schemes. Some will promise them that they will increase their grants amount. Vhazhendedzi ḽa u holela magavhelo ḽa SASSA vha ri u ḓalesa ha mbilaelo dza vhathu vhane vha khou kokodzelwa masheleni zwi khou ongolosa tshifhinga tshine vha tandulula idzo mbilaelo. Vha ri vhunzhi ha vhaaluwa vhane vha khou kokodzelwa masheleni vha wanala kha tshiṱiriki tsha Vhembe na Sekhukhune. Aba Pfani Munyayi, SABC News, Attock. Zwa zwino ri mafhungo a zwa ikonomi une randa ya vhonala u dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar and 16 rands 46 cents, pound and 22 rands and 1 cent, euro and 18 rands 78 cents, pula ya Botswana and 1 rand 14 cents. Mikovhe phala JSE nṱha. Cars bveledzwa musuku ndi 4,067, platinum 1,619, ngeno oil i songo kunakiswaho ndi $91.77 nga fagi. Aiwa, ana musiri ya gazi anepa ubva kha nḓou ya khomunala a ḓo vha madekwana vhuḓi kha u bvumela fhasi. Ndende. local kwatani zino zwa kholosa mchashu mari kwarana khala machoro kori usiku na musi ndi mchoma kola so utwa hotene pala hospital zwa kapa pole wona hospital zwa kola shangoro wana zwa kholo ndi mchoma wori udobona mwine dwe ko udzula ne porcha kala machoro roporo mchofa no kudoporo wana kha hospital zwa kapa pole ndi mchoma kole aso utwa hote hospital zwa kata shango ona zvinzo kolebelwa ndi mimwene dwe ko bvira panda no budzula hospital zwa fedza zwa bvira panda ramdelo sam roshan fiso usko kalwa nga degree celsius umano South Africa chipembe ko thoma nga vundla shembori ndila Gauteng na ko ndi mchoni uri do ko rothola fedza
taba dudera pala doroboni Pretoria za suka 24 za gonya za suka pala 21 doroboni ya Johannesburg kati na 22 pone bori ya Springs richaka vundila bande vundula ya vundula Lipopo na ina kwa mchoro bori dovo kwa rotora machori pizia afisa lichitawa pala msina za suka 28 za suka 23 pone bori ya Polokwane kati na 25 pone bori ya Mkopana chipala panda richaka vundila bande vundula Mpumalanga na ina kwa mchoro bori dovo kwa rotora machori pizia lichitawa dudera pala mashishing za suka 21 za gonya za suka 28 pala pone bori ya Skukuza kati na 26 pone bori ya Mbombela chipala panda richaka vundila bande vundula KwaZulu-Natal na ina kwa mchoro bori dovo kwa rotora machori pizia afisa pala ulundi zozo lichitaba za gonya za suka 26 pala Freehead kati na 28 pone bori ya Richards Bay matari chipala panda richaka vundila bori ndivundula Eastern Cape na nefa ndimchoro bori dovo kwa rotora machori pizia lichitaba dudela pala komani za gonya za suka 25 za gonya za suka 27 pala Mtata kati na 23 pone bori ndi Hamakanda chipala panda richaka vundila bori ndivundula Western Cape na nefa kula mchoro bori dovo kwa rotora machori pizia fora za udi pala Fred Ndal za suka 17 za 17 pala King Williams kati na 15 durubani ya bori ndi Cape Town kavundila bori ndivundula Northern Cape nane par kwa mchoro dovo kwa rotora machori pezia afisa lichitaba para Uppington za gonya za suka 29 za gonya za suka 25 para Kuruman kati na 25 pone bori ndia Kimberley chipara pandar chaka vundela bori ndivundula Free State nane pani mchoro dovo kwa rotora machori pezia adudera para Kroonstad lichitaba za gonya za 24 para Bothaville kati na 23 doroboni bori ndia Bloemfontein matazo zono de petsanga vundula shule bori ndivundula Northwest una hafa nane pani mchoro dovo kwa rotora pezia adudera lichitaba za suka 26 para Potchefstroom za gonya za 26 pala pone bori Rustenburg kati na 27 pone bori ndia Mahiki matanga to angariza vakata frala mucho ndizo rafa zone matakwana ano tere udabuse kwa vode nda